nung dam na la sang tho John alian thum aneu khat pan giat tuin jumi te makai khat a hi Nicodemus kichi Pharisee te laka khataun hi ama zan in Jesu kyanga papai a Rabbi o nangma in pasen kyang pana hong pai sia khat na hi lam ko te in ka theu hi panghang hiam chi le na bol na lamdang te pasien in aum pi mi lo ngal kwa ma in bol thelo hi achi hi Yesu in ama kyanga ken aman tak pi kungen in a mi khat to in tung lampan aswak ke le pasen gam mu thelo hi achi hi Nicodemus in akhang ham khin sa mi khat bang se swak ke thei ding a hi hiam anu gil sunga lut kik in swak ke thei ding a hi hiam achi hi Yesu in ken aman tak pi kungen in a tuile khasyang tho to aswak ke klo pe uma pasen gam sunga lut thei lo hi sila sa a aswak mi in sila sa hi a khasyang thowa aswak mi in kha a hi no te tunglam pan na swak ki ting hi kong chi chang in lamdang na sakei un hui in ama un na pewa anu hi hui ging na za khang in koi pan hong pai a koya pai ding chi na thei ke hi khasyang tho to swak te pe uma to bang a hi u hi a chi hi hin to pa lungdam na lai sang tho hi Kristu to pa o na tunga phan na ta hen